Ki pulit kari boy gila yok Dain Kuna hadu silak tengkai betang mentaka Sngi na ki kali ki bata Iong Pyndait ding LED Pyndait siren bar ki bembiang ki kislah ya kan ki jing telasi lap penlong mentaka Sngi khawi tarik noi lu ajabsan hasrok ba national highway henriu ha ka jing telasi ki pulit galap sibun ki kali bakentop ki kali asyaka kila syaka hadu kisau syaka ki belapan kenyan hak balap bon ki kali bata Iong bat Pyndait ya ki LED lain ke penwit ya ki wei pat kinongnya kali ki pulit ga tar bat khang ki kali bata Iong bat ki lap betaru i try kali bakin weng no mador ya ki LED light ki balong persya ya ka an u additional superintendent of police ka is ka Ribhoi district uba olbel masal ong bakan iki krasi kadai ke belapan long katkum kijing betha na superintendent of police ka district. And you are giving this last warning for this light and this tinted glass. Next time there will be heavy fine. More than 30% I think, huh? इसको लेके जाओ आप लेकिन इसको दोबारा नहीं लगाना है मो नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू अ फाइन नेक्स्ट टाइम आई विल फाइन यू वन दिस टाइम इज वार्निंग मो सिंपल Kumanchuang i kum ko police department ni yat kat kum ka direction jong i sir SP jong i iba phai ngi man ka por banyadan hasurok begini check ikot kisla i check i license i check lada cateted classes ru kadan kumjuru kumanchu ong number ba nanta i ai kan ka awareness man ka por hi i batai hi man ka por re kumo phinlap him dasi fin i kum chethe kibon ki kalila se ki mebat ya ka license ti ikerpat ya fi lingba ka plus ki stonat ba phedan lang ru ban pha ya kan news ki ba ban pinbyang ki kot kisla pinbyang ki documents na makanika checking khamtam ndi ta hanong poru so umya mga thai pin salap so sning so berni hat ka checking niele janman kasgi ti kamdi kanika checking ru kamdi kumanchuang ban pinjanjari ki ba ngir ngim kwa hi ngi so tho ba kane de ka highway kidan ki linti ki brio ki belis Guwahati airport kidan ki lese ki pajbar ki babe ya ka pangastam ngi so tho e kata imdi ngi khamon chini ban pinstam na pinjanjari no no kat ngi kwa tang ki brio ru lese ki bani afla haba fila bat ya khti steering pi hab simkhya bakato ka kali kade jong phi bat license bat ki kot isla ki bandan bat phi pimla ban chuan ne ban ong namar mentang ladan ka ni chalan ngan chu check ngan chu clear tangga number ngalalap ba filasinum siu insurance ndakam shu banya wat ai ko kot ai kata ngim ndakam shu banya ta matak ladan lut baka i chalan ti kani di tangga jikir pat ya ki pat ba semua ban bu ikut kisla lebih nya kali ru nya suki
Kemudian KK berpihak bencerki berpoyek, lada pinya step pin poyeng, extra tang sans formunit du compare, kalau di pinya suki ru, matai ke khamha, namata kajingha, jingbiat kamtam kini kalian jangan dengan kuali babun ke accident kila aja, mencuba balalap kina school ki cross, kini alpha school godan hane, kila don ke accident mencuba tinggi kerpat dia baru, kipat ba, mentang yang dia dengan tangi i, baki beri ki bawan ki ya step ha, dan teng haban pak dekat kali ru ban be, dekat polis kali jungi ban be nama kin sange. Ketika tu kapeni ba kipat ba lese kidan kata kajingting ni pimdi bandan kajingting ni khamliang ni kom kipulet banang ban penjenjar ne bangin halai bhi ni spa ta mungi check kal kisla lada fi biang ki kal kisla tengah thai pim da kami ban phat ne ban ni astet te ये जो ग्लास सब चला रहा है ना क्लियर होना है देखना चाहिए